ایرو روژا پنجای پنگاوا حمله امروایی و اولکاری لقمپا هولی لبرانبری خطریا شانه داعشی ایگو هرتم خطریا و زیده بود لبرانبری هرم ما و تایبت اف خلاین داعشی اف شانه رازی ی رازای داعشی هولدانی واینگو اعمال ارهابي وهرتم تبليهافي وقتل عامي جو دقام بيدا روبرو روجانا دبن بتايبات اف اعمال ارهابي بهولدان دولة تركيا بإيريشن دولة تركيا هرتم زيادة بون بتايبات دوان دمن داويدا بشتي إيريشن دولة ترك لسر هرمين ما هولداني و داغر كريه مديد افشانين رازاهي داعش لسرانسري باكر روجلات السوري وبتايبات لقامبا هولي وكي قامبا كي جو مالبات داعشيه وداعشي وخلاين داعشي خوتيدا بريخستن دكن بفان هولدانا ون ايريشا جارك دي خوستن في قامبي وحمى ارامي اولهيه هرم ماتيك ببن جبوي اف حمله وكي بنغافا دويمين هيزن مين اولكاريا هندرين هيزن مين قصده به هفدورا اف اپراسیون دست بکرن تاکو اف خطریا داعش و خچانین ی داعش و خطری و روزانه کشتینه گود قامپه ده روددن و روزانه گوچاول همه هرم ما دخوازن جاره کدی داعش جنوب را زندی ببه اف اپراسیون دوی انجام ایده هر وها اف خطریا گو قامپ داعش لسر هرم ما لسر تواهی جهانی جو تشاو حتى انها الوستن هيزن نافنتوي ومنظمات دولي وكواليسيون حتى انها اركو بربسيارتي خو نرابون واف خطريا في قامبي هم لسر هرم ما وكي باركي لسر ريفبريا خو سر هرتم ددي تشيكرن حتى انها هيزن نافنتوي وكواليسيون ومنظمات باركي خو نرابون جبوي بانغاما ج همه هيزن نافنتوي وكواليسيون جو ايدي چارەسەری ji بۆی vê krîza hara wekî qampa Daişê wekî xeterî kî rûbirû gelê me rû didê û li hemberî heremên me xeteriya wê heye gerek erk û berpirsiyartiyê xwe rabin got malbatên Daişê îdî radestî welatê xwe bikin xeteriya Daişê dewam e û kesên got piştgiriya van şaneyên Daişê dikin serî de dewleta Türk گوچاوا هرتم دستکا داعش دکه و وا خطریا داعش گرک هلوستن هیز نافنتوی اف جی گو دعمیت که گرک خودی هلوست بن گو کاربن اف خطریا داعش بداوی به جاره کدی وکی شاندای ریوبریا خسر گو ایرو مسردانا قامپی کرد دستخوشیش بو همه هیزن مین اولکاری و هیزن مین عسکری بهیویا انجام باش گوم کاربن و خطریه لسر هرم مول سر تواهی جهانی بسکنن و چارەسەری که بنگهین جبوی روشا قامپا هولی و همه خطریه داعش وری چیکرن بهیزن ناونتوی و همه سازین مروودی